Salam you guys, salam nachu. These are extension from the previous video, which is decomposition of rational expression. አሁንም decomposition of rational expression ላይ ነው ያለነው። ኤን ባለፈ ሰርተናል, which is b x square plus x plus 1 over x plus 2 over x plus 2 times x square plus 1 ተሰጥቶናል። ምንድነው የሚለን አሁን እኛው አንስራ ቀሎልናል ማለት ነው። ዲኖሚኔተሩ ፋክተር ሆኗል ማለት ነው። which is x plus 2 times x square plus 1 ማለት ነው። ስለዚህ እኛው ፋክተር ስለተደረገ ቀጥታ how to decompose የሚለውን ብቻ ነው ማወቅ ይጠበቅባችሁ ማለት ነው። but this is quadratic is check that this quadratic is factorized or not x square plus 1 ፋክተር ይሆናል ወይስ አይሆንም የሚለውን ሁሌም በዲስክሪሚናንት ቸክ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። b square minus 4ac must be less than 0 ይሄኛው less than 0 ከመጣላችሁ which is prime quadratic ነው ማለት ነው። ፋክተር መሆን አይችልም ማለት ነው። which is greater than 0 ከመጣ ደግሞ ፋክተር ይሆናል ማለት ነው። so what is b is 0 minus 4a is 1 c is 1 which is what minus 4 which is less than 0 ስለዚህ እቺ ኳድራቲክ ፋክተር አትሆንም ማለት ነው። ፋክተር ካልሆነች የትኛውን ሩት ትጠቀማላችሁ? ሩት 3 አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። so this is decomposed as a over this expression a over x plus 2 plus ከላይ ምን እናደርጋለን ብለናል? ይህ ኳድራቲክ ከሆነና ፋክተር መሆን ካልቻለ ከላይ ሊነር አድርገን እንወስዳለን ማለት ሊነር ማለት x plus b ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤን ስለወሰድኩ ደግሜ ኤን መውሰድ ስለሌለብኝ which is bx plus c over this quadratic አደርገዋለሁ ማለት ነው። x square plus 1 this rational expression is decomposed into this rational expression but the main thing is how to find a b and c a b እና c ማግኘት የሚጠበቅባችሁ a b c ካገኛችሁ በa ቦታ በb ቦታ እና በc ቦታ ቁጥሩን ያገኛችሁትን ቁጥር ሳብስቲቱት ታረጋላችሁ ጨረሳችሁ ማለት ነው። ኦኬ so this is the same as what this is x square plus x plus 1 divided by x plus 2 into x square plus 1 equals to ይህን ደምሩት ብትባሉ ምንድነው የምታረጉት? ክሮስ አድርጋችሁ ደምሩ which is ምን እናገኛለን? ክሮስ ስታረጉት a times this which is a times x square plus 1 plus bx plus c times what? x plus 2 divided by is the product, yes, divided by the product of x plus 2 into x square plus 1 ይሆናል ማለት ነው። so the denominator is always cancel አሁንም ምንም ከላይና ከታች ስለሆነ ክሮስ ስታረጉት አንዱ ዲኖሚኔተር ስለሚሆን ይሄኛውና ይሄኛው always cancel ይሆናል ማለት ነው። always the denominator is cancelled. So what is the remaining which is equals to x square plus x plus 1 equals to a into x square plus 1 plus bx plus c into x plus 2 እናገኛለን ማለት ነው። x plus 2 ይህን ኤክስፕሬሽን እናገኛለን ማለት ነው። let's say star ይህን ኤክስፕሬሽን እናገኛለን። look አሁን ኤን ለማግኘት ቅድም ያልኋችሁን ተጠቀሙ። if to find a make x equals to minus 2 ኤን ለማግኘት ከኤ ላይ አንዲፋይን የሚያመጣውን ቁጥር ውሰዱ ብያችኋለሁ። so to find a make x equals to minus 2 x equals to minus 2 x minus 2 ሳደርገው ከዚህ ኤክስፕሬሽን ላይ ምን አገኛለሁ የሚለውን ኢቫሉዌት ታደርጋላችሁ። x minus 2 ታደርጉት እሺ ጋር x minus 2 ታደርጉት አሁን minus 2 the whole square plus minus 2 plus 1 የሚለውን ታገኛላችሁ። ስለዚህ ምን ይሆናል? 4 ይሆናል። 4 minus 2 2 ይሆናል። 2 plus 1 3 ይሆናል ማለት ነው። so 3 is equals to from the left expression 3 አገኛለሁ ማለት ነው። 3 equals to
from the right expression make x equals minus 2 x minus 2 ታደርጉት ተመልከቱ minus 2 plus 2 0 ይሆናል the whole thing is 0 ይሄ the whole thing ምን ታገኛላችሁ 0 ታገኛላችሁ ማለት ነው minus 2 ስኩዌር ስታደርጉት 4 ይሆናል 4 ሲደመር 1 5 ስለዚህ 5 times a 5a ያገኛችሁ ማለት ነው which is 5 times a ያገኛችሁ this implies a equals to 3 over 5 a ስንት አገኘው 3 over 5 አገኘው ማለት ነው a is 3 over 5 good ተመልከቱ አሁን to find b make x equals ማለት አልችልም ለምን these are always different from 0 yes ይሄኛው always different from 0 ስለሆነ make x equals to find b make x equals ማለት አንችልም ማለት ስለዚህ እንደዚህ ስለሆነ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ምን እናደርጋለን substitute 3 over 5 from star ከስታር ላይ በa ቦታ 3 over 5 እንተካና equate እናደርጋለን ማለት equate the coefficient of x square is coefficient of x square coefficient of x is coefficient of x constant number with constant number ጋር እኩል እናደርጋለን so from star we have ምን አለን x squared plus x plus 1 equals to 3 over 5 into x squared plus 1 plus bx plus c times x plus 2 ሚለውን አለን x plus 2 ሚለው አለን ማለት ነው ኦኬ look make the coefficient of x square coefficient of x square ተመልከቱ bx times x ታረጉ bx square ታገኛላችሁ ስለዚህ the coefficient of x square from the right side from the left side is what coefficient of x square coefficient of x square coefficient of x square ቁሳረ ምን አገኛለሁ from the right the coefficient is 1 is equals to the coefficient of x square from the right from the left expression is 1 the coefficient of x square from the right side is what ምን አገኛለሁ ማለት ነው 3 over 5 times x square አለ bx times x bx square አለ ስለዚህ ምን አገኘው ማለት ነው 3 over 5 plus b ማለት plus b ማለት so you can find b አሁን እዚህ ጋር b ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው this implies b equals to 1 minus 3 over 5 ስንት ነው which is 5 divided by 1 times 1 which is 5 minus 3 2 over 5 ማለት b is equals to 2 over 5 ሁሉንም ማባዛት አይጠበቅባችሁ ጋይስ ሁሉንም ማባዛት አይጠበቅባችሁ እናንተ የምትፈልጉትን ብቻ መውሰድ ነው ኦኬ ሲል ለማግኘት ተመልከቱ አሁን ሲል ለማግኘት ሲ የማን ኮኤፊሺየንት ነው የሚሆነው b times x bx square ነው b times x bx times x bx square bx times 2 2bx አገኘን ማለት ነው c times x x እናገኘን ማለት ሶ ሲን ለማግኘት coefficient of x ብቻ ነው የሚያስፈልገን ማለት so the coefficient of x from the left expression is 1 again coefficient of x coefficient of x coefficient of x from the left expression is 1 so 1 equals to from the coefficient of x from the right expression is 3 over 5 times 1 is a constant number so it is not it has a coefficient of x from this expression bx times 2 is what 2bx c times x is cx so 2b plus c 2b plus c equals to 1 the coefficient of x from the left expression is 1 the coefficient of x from the right expression is 2b plus c we know b እናውቃለን አሁን ስለዚህ 1 equals to 2 into b is what 2 over 5 plus c የሚለው እናገኛለን so 1 is equals to 4 over 5 plus c
this implies c is equals to is 1 over 5. C is equals to 1 over 5. Okay, good. So we have the constants. Yes, we have the constants. ኮንስታንቶችን አግኝተናል። አሉንም አሁን ኮንስታንቶችን አግኝተናል ማለት ነው። So this expression is decomposed as what? This is decomposed as which is equals to decomposed as this ነው ብለናል። a over x plus 2 ብለናል። So a is what? Which is 3 over 5. Yes, which is equals to 3 over 5 over x plus 2 plus bx plus c. What is b? B is 2 over 5. 2 over 5x. 2 over 5x plus c. C is 1 over 5 divided by x square plus 1. X square plus 1. This is the same as what? The same as we can write as like this, which is 3 over 5 into x plus 2 plus this is the numerator is the same 5 so you can write as 2x plus 1, right? ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። 2x plus 1 over 5 ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ስለዚህ over 5 times 1 over x square plus 1 we have got what? 5 into 5 into x square plus 1 ይሆናል ማለት ነው። So the rational decomposition of this rational expression is looks like this. Okay, these are very important questions. Please share, like and subscribe this video. Bye.